Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 32. Agkikin naasi, ken agiinayat kayo ketdi. Agpipinakawan kayo, kas iti panang pakawan ti Dios kada kayo, babaan ken Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mami, ayan ni Daddy. Madama ti Terafina, apay ka di? Dagita kakabsat ko. Talaga ang nagmamadi ti ugali da. Papanawin nyo idan ditoy. Anya ka di man ang ti mapaspasamak? Ni Manang Lani, pasaraan na kano di pagpagnaan mi. Kasano kamin ang makarwar nga no pasaraan na? Urnusen niyo ti bagbagiyo, anak ko. Agkakabsat kayo. Nga mag-aapa kayo. Iso ti bagbagaan nyo. Tanalas ti ugali na. Saan aga po ta iso ti nauna? Ison ti masurot. Aga-apa tayon no kastamat lang Manang Lani. Karbangak asiraan daytoy adalan, taparte ti dagak daytoy. Saan kami nga umanugot? Aglilinipat tayo nga kakabsat no kastamat lang. Ha? Day talagayam. Agdarom kami. Agdarom kayo lang. Sa anak amabutang kada kayo. Talaga nga awan konsensyam Manang Lani. Sikapay nga inauna ti awan asina. Apay, idi siyak tiyag pakpakasi. Kinaasyanda ka di, ha? Ha? Idi nagabrod nila kay ko. Kumpurmila di tantinas asitgak. Tada kayo akakabsat ko. Pulos adidak tinulungan. Maiparit kan ka tinaapgat. Isu nga ano samday to si daan ngayon sa ganak. Aywan kay, anya ginangag ko itay? At damat agong ungat. Itay madama ti panagterapik. Dagijay anak mo. Aga-apa da. Ni Diana jay may itay. Ay, Kunak nga rod. Nga urnusen dan ti bagbagida. itapaya di madakkel dan. Aga-apa da. Di damot nga minamo ti agpipinasin siya. Pinadakkel tamot ida itinasayaat. Ngam, no apay nga aga-apa damaten. Ala. Mangan kan takasaritam tuida. Uwan. Nasayaan na si Mang Patkan. Me, apay akas tamanan tilangam. Makaungungat ka manan. Talaga ang marurudak kadagita ang kakabsat ko. Apay manan ay ha. Dida kayat apaaladak to'y balay. Tamasiraan ka no ti pagnaanda. Me, at damat gayang plano makasta. Apay adyak na amuan. Ha? Masapol pa'y aya ama-amam. Kat kwartak matigastusan. Apay pay laeng ngamin apaaladam. Kat no kakabsat mo dagiti kadwata dito'y compound. Oray man pa'y kakabsat ko no naagom daman. Si kakit dimot. No agsao ka. Kaslasaan mo idi akap kapin ano. No kontrang ang dati kayat ko ang mapasamak. Awan kinabsatan. Agtal na ka. Saan anasaya at detang ibagbagam? Ha? Tapay? Pudno man. Numangagda ka. Ad-addan agumura damanan kan ka. Husto laang no gumura da kanyak. Tapno maaramid ko amin akayat ko. Agdidin na rum kami no day tati kayat da. Ay, hoy, Diana. Isardeng mo man day ta pa nagpapaasok mo. Manang, Ay na, agoy-uyak kami amin ang ijabalay. aglaklako ak namin iti barbecue. Iya dayom, taagang angkit kami amin ijabalay. Di mi kaya ta makalangab iti asok. Apay pay laang nga iyadayok nga eh. Kat ado ti tao dito'y manang. Wala, ngam patayan na kami matan. Aglako aklaan mat. Imbag lang nga daigatang ko iti gatas ti anak ko. Yadayom kunak! Di nakbukawan amanang. Sanak at ulang. Basta,
Ipanaw mo dito sangwanan de talakom. No di mo kaya't asyak ti mangipanaw ka na kita. Kanya kayo mo nakakabsat ko. Imbes asuportaran da kayo pa iti mangimamag kanyak. Nagkunang aglako ka dito'y sangwanan ti balay. Adong amin ti tao dito'y manang. Nagkid daw ka kadi iti permiso? Sakbay nga umay kaglako? Permiso? Ha? Nakisarita ka kumapay mat kanya ka? Nung ay papanawin ka ita. Saan mat kumaamanang? Madadaal ti view to'y balay ko. Sapay kapin-pintor. Eh, Oh, ala, ikatam dagi talakom. Tamaasukan day to'y balay. Ngumisit ti pintor na. unay mo't tanti panang tagtagibasit kanyak dagiti kakabsat ko, Daddy. Apay aya. Anya man tinaramid da kan ka. Iparit na ngagla ako akin di sangwanan ti compound. Unay matdaytan. Nagsimple lang nga banag pagrirerian nyo pa'y. Kanayon damot akasta. Agkikinawatan kayo ko ma. Taday tati rumbeng. Isuda, di da mo di makisarita itinasayaat. Sige. Bayam, takasaritak to. Dagiti kakabsat mo. Dayjay mat adayana. Naglaing agipulong. Kasla ubing. Kat kasta kayo mat. Kasla kayo ubing agaapa. Di mo ida kanunungan si Caruela. Siyak ti asawam. Wen, ngam kam mali ti araramidem. Di nakisuro! Ay, sukat ti madikan ka. Saan mo akayat ti mabagbagaan? Jak kayat ti mapandita balay dadadi kan mami. Man ano no makisarita ka kankwana? Syakit din ti isuro dagiti kakabsat ko? Ha? Ad-ado ti kwartak ngam isuda! Saan da kamutan atong palon nagiti anak talakay? Saan mo't ngayon may diti balay ni Lani? Uray ni Vivian. Lakay kangaminan ka. Ay, talaga saan ta ko nadingtinggan dagiti anak ta. Ni Lani ngamin. Ado ti kwartana. Isu akas jay laeng nga no tagibasitan na dagiti kakabsat na. Saan na mabalin kanyak ti kasta? No kumata saan ka anaatake idi. Makapag nakapay iti limpyo. Kat sikan ti mang bisita kadakwada. Ay, jak kayat dayta apa nag-aapa da kasta. Saan dang agkikinaawatan, lakay? Saan arumbang akasta ti aramid da? Isuray ta tirigat na. Numay sa compound ti ayanda. Iso a pinagtalinaid ko ida dito'y may sa compound. Tapno agtitinulong da. Agsisinakit da kuma. Ngam, anya nga ita tinapasamak. Iso damat nga rod ti agaapa. Sakon ti imbaon ni Daddy. Taapay aya, ada problema? Di yumot ngamin bisitaan ni Daddy ijay balay. Mami, busy ak. Anya aya ti makagapo no apay nga agaapa kayo nga agkakabsat. Ay, dagita ang kakabsat ko ah. Kontra ang da amin a plano. Agkikinaawatan kayo kuma. Isuda ati kasaritam. Saan ngamin akayat ni Daddy nga ada mabuo aririyo nga agkakabsat. Ay na mami, didak mapabasol. Naalas ngamin ti ugali dagita kakabsat ko. Siyak ti inauna. Iso asyak ti rumbang amasurot. Imbag tayo may kayo dito balay, mami. Talagang umayak kuma dita balay yo. Tabi si taek ni daddy. Di da kan nauray anak ko. Iswa siya kun ti imay. Anya aya ti parikot yung agkakabsat. Awan man. Agrek-reklamo ni Diana. Patpatyan yun to, mat day aburidak yo. Amo yung mat asensitive.
Madamdamag ngamin ni Daddy yu ti mapaspas sa amak kada kayo. Kat agsaksakitan tinakam na. Agkukontra kayo ngamin. Isu ang mais-istresan. Agsasarita kayo ngamin kumang nga agkakabsat. Kasano nga agsasarita kami? Kat saan na kaming tupay apampansinan day alani? Isu ti inauna. Ngam isu pa'y ti mangyon una iti gulo. Ado amin ang ti kwarta dagiti kakabsat ko. Iso at tagtagibas ti tendak una yan. Diyak mo, no asinon kada kayo at talo ti rumbang apatsak. Di yun alam mo. Nagsasakit asa-asa o timang mangag ko kadakwada. Ay, noan niya launa yan ay hati pagririryan nyo. Ado mami, basit labanag agreklamo dan. Kasta dagita kakabsat ko. Bayan nyo, tano adda agaw awir di anak ko. Mapan kon to bisitaan ni daddy. Siyang plaang mat ka tinaano sa mga bisbisita kan kuana. Kita ang ti aramid day na adayana. Napan naman ang pinasyar ni Daddy. Tapno saan amaungtan. Siguro, puro pa madakas manan ti indandanon na kini Daddy. Ay unay kan. Saan ka kadi amaragsakan? Anapan na minasahin ni Daddy? Ay, plastik! Nalaing amakiplin na stick day ta adayana. Katsika, maaramid mo day ta? Maiturad mo amapan asikaswan ni Daddy? Uray may salaang nga aldaw? Oh, saan mo amaramid? Gaputaan mo amaungtan ka. Sikamat nga minti kontrabida kada kayo nga agkakabsat. Anya? Oh, makaungat ka iti day ta nga imbagak? Ha? Tilay bagbagam. Di mo ammo ti puon kan gapuna. Iso asaan ka asumanao. Kan may sa? Naikam kamang kalaang. Iso addi ka sumanao. Kunamlan asino ka? Agyamanag, Diana anak ko. Taymay ka dito'y balay. Tunggal umayak, agpapaterapi kayo. Iso asaan tayo ang makapagtungtong. Anya nga minayati mapaspasamak kada kayo nga kakabsat. Ado daddy. Ni Manang Lani. Ipilit na ti kayat na. Gaputa isuti na una. Saan matapaatyo ni Manang Vivian? Gaputa ado ti kwartada. Kontraan da amin nga ramidag. Diyak kayat niya agaapa kayo, Diana. Diyak mo't kayat ti makiapa daddy. Tain na unada ngam iti siyak. Ngam sobrada mo't tano maminsan. Malalala. Agpasinsya karatan. Diyak maliklikan ang masungbatan ida. Kaputa sa andak mo't arespetaran kas kabsat da. Hoy, Diana! Manang, Anya manan tempul-pulong mo kin ni Daddy? ha? Ha? Talaga naglaing kang agsipsipan niya. Inaramid nakmanan akong trabida. Saan mo't manang? Ulbad! Manang di nakipong! Manang! Nabayagan pasensyahan ka! Manang! Kalbon ka talaga! Tala kayo kunak! Kababay day tangar aramidon niya! Ay! O anya, naragsak ka iti kasta nga inaramid mo iti kabsat mo? Impapas ko lang tigurakan ko na. Nagdardara diya kinaramot mo arupa na. Impungot-pungot mo pay. Ha? Gunggo na. Nagturod kan anang aramid iti kasta iti mismo akabsat mo. Siyak, diyak maaramid ti kasta iti kabsat ko. Tada kaming agkakabsat, agpipinatag kami. No nasaya at dako maakakabsat. One, mapasamak dayta. Sika, nasayaat ka kadi akabsat? No nasayaat ka, nasayaat damatkan ka. Basol mo matlaang. Sika nga minti mangidandanon iti saan apudno nga istorya kada daddy kan mami. Ni, apay manan asyak ti pabasulam. Katwan mat. Oh, anya nga ita. Nadadaal kaming kanimanang Lani kadagiti naganak tayo.
Siguro, noan niya laditan tinis istoryam kadakwada, may papan kada kami. Agsasango kayo kanong agkakabsat ijay balay dagiti naganak yo. Jak kayat timapan. Laglagi pam. Compound dagiti naganak yo daytoy. Mabalinda kayo apapanawon no kayat da. Anya. Ipanpan nakkalmon ako kam daytoy apasat. Ngam saan pa'y ana ipatawid kada kayo. Nalabit. Nauman dagiti naganak yo. Iti awan sarday apanagaapayo ng agkakabsat. Ililiwag na ito'y panagsasango tayo, anak ko. Adda pa panak, Daddy. Saan ang mabalin nga agbayagak ditoy? Sumardeng ka, Lani. Saan agapo ta adun ti kwartam? Kan sikati na una. Mapukaw ang ti respetom kada kami ang naganak mo. Anya. Laglagi pa nyo. Dagak na ito'y paggigyaran nyo. Kat nusaan nyo akayat asurutan tibilin ko. Nawaya kayo apumanaw. Daddy, di kay kumamatag sa iti kasta. Aging gaganda kayo dito'y compound ko. Siya, tisurutan nyo, anak ko. Isardeng nyo kuman ti panag-aapayo. No saan nyo akayat, asaan kayon apatawidan apulos. Daddy, saan kumamat akas na Daddy, masyan ka kumakada kaming anak mo. Di na kami kumamot papanawon dito'y, Daddy. Malalala. Agtitinunos kayo nga rod, ha? Day talaeng ti kayat ko mapasamak kada kayo, anak ko. Asino kumapay tagsisinakit? No saan ada kayo matla ngagkakabsat? Kunak man, numabiit kayo lang ijay balay dagiti naganak yo. Nagmalmalam kayo mat. Anya tinararamid yung nga ijay. Nag-inistorya kami. Ay, kunak lakit din no nag-aapa kayo manan. Saan? Da Daddy kan Vivian, nagayayam da iti Chess. Da kami kini Diana, tinulungan mi ni Mami ang nagluto. Ket da ita ti pinagsasangwan mi kadagiti apo ko da. Ay, sayang. Adda ako mamat. Ayun gayam. Naipromote gayam ni Vivian, ija opisina da. Ne, saan tayo anaam-amuan day taa? Kasano, saan kami mat nga agiin ni istorya? Tapuro mat apa nagkikita kami. Ay, day tamot ti kunak. Ket ni Diana, ikan mi kano iti lugar na di tasango nga aglako. Ay, katmayat Ado pa'y ati pinagtutungtungan mi. Kurang tinagmalam. Agiin na si Dingmat ti babalay tayo. Ngam no apay akas la agiin na dayo tayo. Ay, wan nga rod. Ala, maragsa ka nakmat bakat. Tanaornos matlaang ang tiririyo nga agkakabsat. Tarigagayan ti Diyos adagiti agkakabsat, agiinnayat ken agsisinakit. Ngarod, intay surutan day ta atarigagay ti Diyos kada tayo, apara iti pagsayaatan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.